Assalamu alaikum. Narisoma Injili ya Isa Kristi yangiwa na Markusi. Muregezeo hai wa Isa. Baada jua la kunrotsua isuku ya matayarisho ile, yani siku kabla isuku ya uvumuzi, Yusufu wa Arimatia awaswili. Akamwana shama akostehiwa wa umungulizano wa wabole. Tena, waye wajau akolinda utawalizi wa Mungu. Asubutu Andre Habilatusa amia umuli wa Isa. Sa ile, Bilatusa ashonga ukia yahe omba Isa afukamwe. Vale ahiri dhamana wa majeshi ule. Amjisa neka Isa afushifundra. Hivo, ajudzua na dhamana ule omba kweli afu. Amkubalia Yusufu arenge imaiti. Bas, Andre anunua bafuta. Ashukiza umoli wa Isa muriju vale. Aubambia ibafuta. Amwesa Andre auchia moni na kaburi laka la tsimbua harima mlima wa majabali. Amwesa avingirisa bwe pare abale umlongo walikaburi. Mariama wa Shimagidala na Mariama mayahe wa Yosesi wakuangalia vahanu akoshilwa. Baada isuku ya uvumuzi ya vira, Mariama wa Shimagidala, Mariama mayahe wa Yakubu, umoja na Salome wanunua macha manukato, ile wanre wavahem umuli wa Isa. Asubuhi ya isuku ya handra ya mfumo, jua uhea yalu, wanre kaburini hule. Wakoambiana, bani ide atsori bingirisi yao libwe lilio mlongoju walikaburi. Badi udzua yao ya matso, waono amba libwe lile la kabole halisi, libiringisi wa bavuni. Banda wangia monina likaburi, waono mwanahirimu shababi aketi wanre wahume, apindra nguo njeu. Sa ile, ware mwana ushangavu. Baadi ya wambia, musushange, musumzungua Isa wa Nazareti, aka aremwa mzumari harimamuri wa pawa. Aregezewa hai, kabo tsena vanu. Na mangalie, vanu de vahanu aka aladzua. Vavo, na mwendre mwambie masuhaba yahe, na monye, amba asumranguliani hawendra Galilaya. Ohode bahali mutsomonao, mauri de iheli amwambiani. Saile wala wakaburini vale, wachala, wakojidjima haushangavu. Kawa ambia chongo atamchu, mana wakoria. Marahaba watukufu.